Nakupigia simu bamwita Rukunda Bramon pa play, aravuga ati nakusoma tanu kwa tanu kijana wangu, nakusoma tanu kwa tanu pa play. Arasubiza bamwita Folnganye, pira bahinga ukupira icyo bita trajectoire, hindura icyerekezo pa play. Terura bari remereye cyane, barebana mu maso bicanira kabisa, amaso bahana amasiri, akubita umupira umutwe w'intama kabisa, kichwa risasiki. Aya vipi Folnganye agira ibitego 7 muri shampiyona, agenda ahangana kabisa na rutahizamu Seraphim Amagaju, imbaraga nyinshi, spectacles yambaye Rayon Sports, shoje umupira kuri dimension kabisa ya HD 5x5 XXL. Rayon Sports bitatu AS Kigali kimwe, ari nako match irangira hano Ambote kuri Rayon Sports kuri Kigali Pele Stadium kabisa. Akaruka match irangira Rayon Sports yegukana amanota yayo atatu, ikomeje kuyobora urutonde rero n'amanota 33, Pele ya kabiri n'amanota 25, AS Kigali ya gatatu n'amanota 23. Nguko rero ku mukino urangiye, felicitation kuri Rayon Sports, pole sana kuri equipe AS Kigali. Reka tuyo makuru, wakoze cyane Rigani, ndagushimiye cyane Rugangura. Nakupigia simu bamwita Rukunda Bramon pa play, aravuga ati nakusoma tanu kwa tanu kijana wangu, nakusoma tanu kwa tanu pa play. Arasubiza bamwita Folnganye, pira bahinga ukupira icyo bita trajectoire, hindura icyerekezo pa play. Terura bari remereye cyane, barebana mu maso bicanira kabisa, amaso bahana amasiri, akubita umupira umutwe w'intama kabisa, kichwa risasiki. Aya vipi Folnganye agira ibitego 7 muri shampiyona, agenda ahangana kabisa na rutahizamu Seraphim Amagaju, imbaraga nyinshi, spectacles yambaye Rayon Sports, shoje umupira kuri dimension kabisa ya HD 5x5 XXL. Rayon Sports bitatu AS Kigali kimwe, ari nako match irangira hano Ambote kuri Rayon Sports kuri Kigali Pele Stadium kabisa. Akaruka match irangiye Rayon Sports yegukana amanota yayo atatu, ikomeje kuyobora urutonde rero n'amanota 33, Pele ya kabiri n'amanota 25, AS Kigali ya gatatu n'amanota 23. Nguko rero ku mukino urangiye, felicitation kuri Rayon Sports, pole sana kuri equipe AS Kigali. Reka tuyo makuru, wakoze cyane Rigani, ndagushimiye cyane Rugangura. Nakupigia simu bamwita Rukunda Bramon pa play, aravuga ati nakusoma tanu kwa tanu kijana wangu, nakusoma tanu kwa tanu pa play. Arasubiza bamwita Folnganye, pira bahinga ukupira icyo bita trajectoire, hindura icyerekezo pa play. Terura bari remereye cyane, barebana mu maso bicanira kabisa, amaso bahana amasiri, akubita umupira umutwe w'intama kabisa, kichwa risasiki. Aya vipi Folnganye agira ibitego 7 muri shampiyona, agenda ahangana kabisa na rutahizamu Seraphim Amagaju, imbaraga nyinshi, spectacles yambaye Rayon Sports, shoje umupira kuri dimension kabisa ya HD 5x5 XXL. Rayon Sports bitatu AS Kigali kimwe,
ari nako mace irangira hano ambote kuri Rayon Sport kuri Kigali Pele Stadium kabisa. Akaruka match irangiye Rayon Sport yegukana amanota yayo atatu, ikomeje kuyobora urutonde rero n'amanota 33 APR kabiri n'amanota 25, Kigali ya gatatu n'amanota 23. Nguko rero kumukino urangiye, felicitation kuri Rayon Sport, pole sana kuri equipe Kigali. Reka tuyo makuru wakoze cyane Rigani, ndagushimiye cyane Rugangura. Yes. Loja. Nakupigia simu bamwita Rukunda Brahman pa play. Aravuga ati nakusoma 5 kwa 5 kijana wangu. Nakusoma 5 kwa 5 pa play. Arasubiza bamwita foul nganye. Pira bahindura ukupira icyo bita trajectoire. Hindura icyerekezo Papa terura bari remereye cyane. Barebana mu maso bicanira kabisa, amaso bahana amasiri. Akubita umupira umutwe w'intama kabisa, kichwa risasiki. Aya vipi fonganye agira ibitego 7 muri shampiyona, agenda hangana kabisa na rutayizamu Serafin Magaju. Imbaraga nyinshi, spectacles yambaye Rayon Sport, shoje umupira kuri dimension kabisa ya HD 5x5 XXL. Rayon Sport bitatu AS Kigali kimwe, ari nako mace irangira hano ambote kuri Rayon Sport kuri Kigali Pele Stadium kabisa. Akaruka match irangiye Rayon Sport yegukana amanota yayo atatu, ikomeje kuyobora urutonde rero n'amanota 33 APR kabiri n'amanota 25, Kigali ya gatatu n'amanota 23. Nguko rero kumukino urangiye, felicitation kuri Rayon Sport, pole sana kuri equipe Kigali. Reka tuyo makuru wakoze cyane Rigani, ndagushimiye cyane Rugangura. Yes. Loja. Nakupigia simu bamwita Rukunda Brahman pa play. Aravuga ati nakusoma 5 kwa 5 kijana wangu. Nakusoma 5 kwa 5 pa play. Arasubiza bamwita foul nganye. Pira bahindura ukupira icyo bita trajectoire. Hindura icyerekezo Papa terura bari remereye cyane. Barebana mu maso bicanira kabisa, amaso bahana amasiri. Akubita umupira umutwe w'intama kabisa, kichwa risasiki. Aya vipi fonganye agira ibitego 7 muri shampiyona, agenda hangana kabisa na rutayizamu Serafin Magaju. Imbaraga nyinshi, spectacles yambaye Rayon Sport, shoje umupira kuri dimension kabisa ya HD 5x5 XXL. Rayon Sport bitatu AS Kigali kimwe, ari nako mace irangira hano ambote kuri Rayon Sport kuri Kigali Pele Stadium kabisa. Akaruka match irangiye Rayon Sport yegukana amanota yayo atatu, ikomeje kuyobora urutonde rero n'amanota 33 APR kabiri n'amanota 25, Kigali ya gatatu n'amanota 23. Nguko rero kumukino urangiye, felicitation kuri Rayon Sport, pole sana kuri equipe Kigali. Reka tuyo makuru wakoze cyane Rigani, ndagushimiye cyane Rugangura. Yes. Loja. Nakupigia simu bamwita Rukunda Brahman pa play. Aravuga ati nakusoma 5 kwa 5 kijana wangu. Nakusoma 5 kwa 5 pa play. Arasubiza bamwita foul nganye. Pira bahindura ukupira icyo bita trajectoire. Hindura icyerekezo Papa terura bari remereye cyane. Barebana mu maso bicanira kabisa, amaso bahana amasiri. Akubita umupira umutwe w'intama kabisa, kichwa risasiki. Aya
vipi fonganya agira ibitego 7 muri shampiyona agenda ahangana kabisa na rutahizamu Serafin Amagaju, imbaraga nyinshi, spectacles yambaye Rayon Sport, shoje umupira kuri dimension kabisa ya HD 5x5 XXL Rayon Sport bitatu AS Kigali kimwe, ari nako match irangira hano Ambote kuri Rayon Sport kuri Kigali Pele Stadium kabisa. Akaruka match irangiye Rayon Sport yegukana amanota yayo atatu, ikomeje kuyobora urutonde rero n'amanota 33 Aperi ya kabiri n'amanota 25, AS Kigali ya gatatu n'amanota 23. Nguko rero ku mukino urangiye, felicitation kuri Rayon Sport, pole sana kuri equipe ya AS Kigali. Reka tuyo makuru wakoze cyane Rigani, ndagushimiye cyane Rugangura. Yes. Loja. Nakupigia simu bamwita Rukunda Brahman pa play. Aravuga ati nakusoma 5 kijana wangu, nakusoma 5 pa play. Arasubiza bamwita foul nganye. Pira bahinda ukupira icyo bita trajectoire, hindura icyerekezo pa play, terura bari remereye cyane, barebana mu maso bicanira kabisa, amaso bahana amasiri, akubita umupira umutwe w'intama kabisa, kichwa risasiki. Aya vipi fonganya agira ibitego 7 muri shampiyona agenda ahangana kabisa na rutahizamu Serafin Amagaju, imbaraga nyinshi, spectacles yambaye Rayon Sport, shoje umupira kuri dimension kabisa ya HD 5x5 XXL Rayon Sport bitatu AS Kigali kimwe, ari nako match irangira hano Ambote kuri Rayon Sport kuri Kigali Pele Stadium kabisa. Akaruka match irangiye Rayon Sport yegukana amanota yayo atatu, ikomeje kuyobora urutonde rero n'amanota 33, Aperi ya kabiri n'amanota 25, AS Kigali ya gatatu n'amanota 23. Nguko rero ku mukino urangiye, felicitation kuri Rayon Sport, pole sana kuri equipe ya AS Kigali. Reka tuyo makuru wakoze cyane Rigani, ndagushimiye cyane Rugangura. Yes. Loja. Nakupigia simu bamwita Rukunda Brahman pa play. Aravuga ati nakusoma 5 kijana wangu, nakusoma 5 pa play. Arasubiza bamwita foul nganye.